Nongbah Shillong kelas Sdang khie impiang mentah kata yo hadirin bakasokar jala kelas shim karai ban syakno ikibabun kidukan demar bakin play bat Sdang biang hakaya dia thin kum shibenta ban la ban pen im ya kayo kakot jong kajala. Kini karai jong kasokar jala kalami hadirin bakasokar pedeng kala penjensur ya kejing pakhang hababu kendon ba kini kejing pakhang kan trekam bet no tek tang hakijaka bala itu kumki containment zone ne kijaka badon bun kinongpang COVID-19. Kajala Meghalaya bat gari berokawai kala kenja bah gini arbanaj teng balalet no na kajing terekam jong lockdown jong sorkar pedeng. Banyak ni kajing sapriang jong klam COVID-19. Hendrai ha kamiat lai potrek sorkar pedeng ha basong bishar ki kam gijam bagi jingnong jengman baro kala penmi ek hukum ban penjunsur no ek lockdown ha gari berokawai bat kalabu kendon makan ek lockdown kade ban terekam bet no tek tangi kijaka bala itu hukum ki containment zone. Hagani ko hukum ke sorkar pedeng kala syak ban plieno iki babon ki kam ki jam ki dukan ki yeng mania ki skul bat ki be. Nrai ko ongpat ba kejing plie kan long hadin kejing selok bat ke sorkar jela ban penti kena bakin bot renti kejing petha bal penmi nak kapor da ke sorkar pedeng. Halor kini ko hukum ke sorkar jela kala syemrai ban syak no kejing plie ki babon ki dukan hapok ke jela kan thop ke Nongbah Shillong lad no tang ki dukan ki badan hayaudo. Nongbah Shillong kelas Sdang ban khie menta da kejing plie jong kidukan bat kipat baru kelas ngau he mensiem bagi babun kidukan kila plie ban yo ban thiet evro kejing dan kam laki de kejing dan kam he ngasem ne kejing dan kam shimet jongki kayo ko bala thnem kade kayo dejan ha pulis bazar bat hakane kayo la sakhi babun kidukan kila bot renti kejing betha jong sorkar da ka perking bha ya kerukom rung kinong thiet chapok kidukan ban pentikena bagi nong thiet jing thiet kimde banelum ne yang marsenda ha bagi thiet. Wala kidukan kidon degi sepatli kethan pulis bazar Henry gibor penyak distrik kemshim lasyak ban pelilut ikini kidukan baro. Henry letak degi number habro kidukan ban pentikena bagajing play kidukan kade ban longkat kum kapali. Kenang ban pentikena bakan omdon kejing lum beriau kababon kabalak ban bo pada kejing mai kokoi kekia. Na kaliang jeng kinong syong dukan kila pen pau kejing kemen bagi layok biang kalat ban play kidukan bat ban kamai je kepo. Ni stonat bah hadian urbanized tang idang yo lat kumni ban pli te maria pli hi wat ki employees jung iru berkhoi kila stunat marba urbanized tang ka klamdon kanu ka jingmi klamdon kanu ka activity eru asia shong sa hayeng asia sakut ba hayeng te stunat ba kailat ka sarkar ringi bakan pli te ngi kemen ru ba nang ni sakmat ru ski kadang relax te lada ka relax ka sarkar ru ngide ban shim responsibility hi mangi kum ki try dukan rani ki try business ban follow ya kita ki protocols ba betha na sarkar ki ma. It's good that we have got to open the shop because it's difficult to run our daily lives without the income that we got from the shop. We have to pay all the rent also, the salary also, and like it's very difficult for us to keep going like this. If we are thinking of going another 2-3 months, it's better like we have a provision to open the shops at least 3 days in a week, so that at least we can keep up with our expenses. Are you happy with the system? Yeah, I'm happy with the system because I don't want the shops in this situation like the virus is spreading so much. So I won't recommend and I won't support that the shops will be open all the days in the week, because the first thing that we have to see is our safety. It's not our business because this virus will somehow will after 2-3 months will go away. So it's better to be safe and rather than opening the shop daily.